Kulai shuni fiuro ka result jong ka post GDS Gramin Dak Sewak jong ka post office ka badai na 2 Januari temta kalami hadu ka list ka number san list 5 te jong kane ka bathamai ka barang shudap kane kan simpor ka malai lene saub nai e bakan mi ka result te yam dengan play kerugum kane ka komno this shortlist candidate should get a document verified through a divisional head mentioned against the name on or before 8 July urgini ki mi list hangne makaran du list 5 marba laladon ki bapep kin pin mi list baik list larang neru kidon mi bapep kin mi yang sekali number 6 number 7 terter komta teknik ai por du mena pratarik mena Julai arjar apply ban verify ki dokumen jong ki ha kite ki office ki label ada bu mo tiam tangen pe jong ka Meghalaya agar tala ki bun bhai ba khandai phulai khandai pesan to agar tala Arunachal Pradesh ru bun bhai khandai mar ba Arunachal Pradesh ru ki bun ki banabar takadau ki bun bhama tangen pe jong Meghalaya Meghalaya bar live ho r peng itu mana do nomor ba live r Meghalaya barang para SO UR khandai pusan percentage Meghalaya notification dan live bahaj bari BO nade BPM UR kneru khandai pusan percentage de mana Bihar mene boyo Rohtas division Bihar ne Bihar ni bini mana bar jela maka daga UR Meghalaya division dan agan live saw Borsora ABPM UR neru khandai pesan tu Meghalaya division de bahasa Meghalaya dan Chapa Hati BPM neru ST hangne yo prapesan 0.6667 prapesan percentage jong ST kamdunai dan hangne yo sa Dambuk Agal BO Dambuk ne ABPM biang ne OBC tingim don apa Meghalaya dan 93.6 percentage Jingjal Chipogaro Hill kene Jingjal BO ne UR on reserve debit khandai pesan percentage dan Light Nongrem BO ST prapenriu point pralai bagi prapo seneng bagi bayayo dan Matchagiri ST prapesan point sansan bayune de ST tambah yo bana Assam Golpara division Assam yo bana ST badai bana Assam Golpara dan Futi mau kendeng BO mau kendeng ne de UR khandai pesan ki UR te khandai pesan wis jerong mau nga BO turu UR khandai pesan percentage neruna Bihar Musafar Pur division Bihar napa Bihar Miliam ABPM ST prapesan poinsan percentage okay Mihanpara ST ne prapesan poinsan Naljuri ST prapesan poinsan okay Rajapara BO ST prapesan poinsan Ronga UR khandai pesan percentage Songsak Shagaro OBC mendon Meghalaya khandai pesan percentage dan Sulguri BO nerok khandai pesan percentage UR Sendai Pak West Jantia UR khandai pesan te khandai pesan percentage bajbaro dan Umkiang OBC nomor Meghalaya mendon OBC te ne de bayo de khandai apply point para napo Tamil Nadu Tamil Nadu wan apply kampus office apo Meghalaya happy dan Opar Shillong SO Dak Sewak ST 89.1667 prap khandai persen tu napa tenang tap de lakut tang hadu ba san phue jong Meghalaya tekine ki jong Mizoram pe jong Mizoram ki percentage ki don nyup khandai nyup saw nyup ndrew saw mut bakiyo bagi ba nyup prapo nyup seneng yo be jong Meghalaya ka chances ka debi tangi ki prapo san sejrong kata ka chances tang itu teksa check ya gitu gi nomor ki badai yo pe registration number hablai report pratarik hadu hapo ka pratarik hablai report jong tahu benahi nang ne jumtip kublesbun